Anda na imlah ni lalah ni. Ah, Saka imgo dari Ustaz Lajat. Lagi dari boleh pick up. Tunggu ni cluster meter. On chabi. Jo ni problem. Am ni gari. Metau ni sign mobil but sign battery artelai. Menje ni check engine light menje. Dengan percangkrang nang nak cranking je. Dengan percangkrang no response. Let's go. Dengan late diagnose ni. Melibat Hero Splendor Plus Splendor Plus BS6 Aljo dengan on CB motor terekam I self inject terekam je self banyak memar nelak lau ni starter relay ni tu starter relay banyak na lau ni nemar ba imo problem ni starter relay dengan kedua spau dengan off CB dengan sign CB aljo tu dan dengan tap ni starter relay krim CB to hati hao hati CB inji dengan tap ni starter relay semua tu marsen tap ni starter relay ni self la terekam benjong tanda start inji start lagi banyak start lagi mah CB inji to banyak long nang ni mar bedak la beni bo starter relay ngan tap ni CB ngan tap ni CB ngan on ngan haji insya have a start dan kamban lo nyan ani push button almost self starter ni hendrai have a tap on relay to start juga tambah pausu sound along pausu to sound long double cell back have a eye ni relay maka kapan pilih ni so pilih itu menyara lo terekam berjalan hingga kalau dapat nang ni menyara dauji adalah dan bateri dengan put na oni haba put lo ni starter relay menyara jala prung yang menyara dah haba prung kelas ni menyara hasnya dengan sapendi hawa video spau ni nanat ban solve ini se problem semua ban ngus ini se video next ni dengan sapendi spau nanat ban solve ini problem dan dengan percangban le scan ni komputer X2 device on dengan percangkan segini gari ada problem ni gari tuan kong abano connect net hotspot on spot diagnose ignition on diagnose India Mahindra diagnostic Bolero pickup Bolero pickup
boiler pick up BS6. Ini gari dari BS4 and they have boiler pick up. Automatic scan, system selection scan, system selection. Engine management system. Communication field. Back. EMS communication field. Bimap field. Nomor bawah ECM on J. Jauh te meter. Nanti meter 1J check lamp. Anda nganu kenjau fuse dan relay. Main relay buat fuse. Anda lawan ni ngan check ini mah ECU supply dengan cek ini ECU supply one je ni je tanda have one je ni laban in problem hamin relay tanda ngan ni dah main relay ngan persang ban tap bawa ni main relay jo nir mendang themai dengan tap ini dengan cek to handa lawan dan ni cek lam mesin air themai tu main relay tu lawan diagnose Mahindra diagnostic boiler pick up system selection apa jo now ini communication field baca tanda ngan cek bang field jatnya handa field jat read DTC jo clear tu read DTC handa imo foot layoff for RW laika P cut nyau 0F P cut back clear DTC clear ignition on read DTC P0 R new im sawa ini clear lagi environment clear lagi sini ignition off ignition on dengan persangkrang lalaji kalau awan ni cek lam dengan persangkrang start lalaji kari ngaji start lagi remove ni nalagap ban persangkrang tang bekrang lagi banyak nomor bawah one J motor tangki itu 1J anda ini relay themai bedang lek ini reskir gari dan sudah fit anda dengan persang cek supply voltage anda dengan persang bencin dok ni bawa relay dan ini begini extra relay ni ini extra relay motor tangki hinda wanan la cek lam ni wan la nyang la dengan persangkrang nang nak honda gari la stop la dan kerpas pawalogra paksa berbunyi sini video semoga like share dan subscribe sini video honda gari la start
Honda gari lah start. Tuh. Ngan scan biang son read DTC. Tuh Honda match oh light level code. Light back read DTC clear DTC. Okay, success. Read DTC no DTC phone. Tuh Honda lah biang Abi menjar full code ha. ECM tangan back. Tuh ignition off. Dengan persangkerang bang sason. Oh, Honda gari lah biang lah top lah start gari. Dengan benda dok Sony. Itu yang dia. Tuh. Sony. Tuh, lip nak galak.